assalamu alaikum hare mi wuri kam fop lalande stay do jam alla taw hare do jam yo welu mo welata yo mettu mo metata no mi woliran taw non souvent mina le coup d'état qui arrive ça sera plus fort que le coup d'état de 5 septembre wo bi ari hocci cikki an wo bi ari ala ko wowlal be ni o kanado di hala ko do no respecte ton ko mi wonon ko wolande ko do non famu ton bayi ginen jon tanki a jettali wadda ko jungo makko ni o famata o misanama mi ari hay mi amani yondo mi yimani on fi on famu ko non ko wolande on nanali hare no mi tori on jamala gene prépare de en cas d'attaque prépare piji buyno artene source ji buyde mi wolata fi mudum do hare no mi de marita welo welo go duwa don si tay don fala mi jonno information claire ko woni ka pale mi tori yon jento taw yon partage taw yon aru famo on non allual education hop après mi arta mo don explication ndare nde mo jere do kala dani ende jenti to de allual education hop. Assalamu alaikum haray mi wuri ken fop lalandi stay do jam alla taw haray do jam musibe haray ko welo welo mola nango woni ko hebuden info meden haray si tawi ko America wonda ida fala jangude ida fala e bibbe mada hunjo alquran ida fala e bibbe mada on janne hadis ma hara bibbe mada on ko lycée ma college woni ida fala e wadane révision anglais français maths madum chimie physique haray himo contact mo doit contacter allual education hop waaw mo wallitade si tay ko an be nenebe aru e ndi leydi tay awata wolde anglais awata wolde français haray da way contactude allual education hop be waaw ma wallitade si tay afala hunjade Quran da way contactude allual education hop waawata ma wallitade dum non si tawi a faala jangude hadis maɗa faala wadde tafsir maɗa faala naɓude defte gon ton a wawi contactude allual education o ko compagnie molanaɗo international wonirɓe saudi turquie maroc et états-unis on donc haray wakkilo ɗe info meɗen ɗe gandi jangugol jannugol ɓiɓɓe meɗen ɓe ina moƴƴi chaque 6 mois ɓe jonna reportage andon ko fewndi ɗon ɗon ma andon ko ɓiɓɓe mawɗon ɓen fewndi ɗon ɓe jannayɓe kadi ɓe wawi kadi hollude on kadi ko applique ton ko tawata si tawi ɓiɓɓe mawɗon ɓe yeehi ɓe partage nayo hay écran ji ɗin yiyo no ɓe jangirta noon si ɓe yahali kadi on wumpitoto ando ɓiɓɓe mawɗon iwi dow ka suudu kono hewtirali ka école haray contacté education hop ɓe wawa on wallitade denen toɓɓere ɗon haray noon no woni spécialiste ko international kadi ko moko baɓe kadi jannayɓe kadi wonɓe Arabie Saoudi compagnie international molanaɗo wonɓe Maroc wonɓe Turquie ɓeɗo fop ɓe woni disponible fi jannugol ɗon a hunjoto Quran si teɗa faala hunjade Quran e dow jam moƴƴere yo Allah newnan en kadi faalaɓe ɓen kadi hara ɓe amali contactugol education hoppe e ɗi numéro ji ɓe wawa jannude ɓiɓɓe maɓɓe ɓen par ce que buyi hande no mari nden ande ka leyɗe janane ɓe mari ɓiɓɓe yo kono ɓe faalaɓe janngo alquran kono tan ala ɓe wawi jangude hay en ligne hande piji ɗin fop hande ni woni facile wata en sattina hoore men immoɗen daroɗen fino wawiren jannude ɓiɓɓe meɗen min ka dina l'islam mayo ɓe wawa révisé de fino ɓe feƴƴiraka école ji Allah newnan en yo éducation yo alluwal éducation hop yo wallito jama on vraiment par ce que compagnie molanaɗo ni vraiment son vérifie suite maɓɓe on yiya e andon puissance maɓɓe on konto hatti mekkita suite maɓɓe on ka dow vidéo ɗo e ka commentaire ji merci beaucoup à très bientôt. Artenge live meɗen o no mi wi'iri non le coup d'état qui arrive ça sera plus fort que le coup d'état de 5 septembre koɗo noon respecte tollan koɗo faamo ton komi non ko wolande jamala kine ɓay tum mi ari mi yeetike on preuve ji ɗin fop ɓay tum mi ari mi wolani on so nana nannolan gila komi fuɗɗino on yeetade fi ɓe sukaɓe min ni ɓe jangaɓe heɗaki golle maɓɓe o piyetinugol leydi ndi piye c'est à dire ɓeɗo ko intérêt maɓɓe on yi d'ailleurs Mamadi Doumbouya no wi'iri no o vidéo o yalti o wori ɗo mi haalanani on minni o vidéo waɗama avant 2 semaines si o vidéo maɓɓe ɗo yaltinam ɓe faminani on ko vidéo kese ko yewtere jeudi ɓe waɗi noon de yewtere ɓe faminanani on nu ndaari hay ko yawno kankam ɓay o yeehi a yiwrogol fa yanande baɓe makko ne on yino photo ji gon toon ɓe waɗi ɗi trick ɓe seeɗa ɓe waɗi filtre majji ɓe miɓɓintiniɗi par ce que ko wonno ko yaltude ɗon hay so wiya e gardi korɓe yo makko mo winata on ko oɗo ɓuuri hoolade ko oɗo ɓuuri ɓattinde takko makko aide kam makko on commanda Moriba Dantili Keita alias Kilo so wiya o ƴetti ono takke makko o sikkude joni oɗo hande kadi ko oɗo woni bras droit makko on alors que Mamadi Doumbouya d'ailleurs hay o famali hay o anda d'ailleurs konto o fokkiti kanko goy par ce que ɓeɗo ɓe utilisera mo taw joni taw haalanna ɓe ƴettama noon ɓe bugoyomo noon hande kadi ko yaltota oɗon andi ɓawo ƴetti laamu ngu
fop soutenir mo 5 septembre ka bay koy wolindira nguma mi soutenir mo selu soutenir mo fop soutenir mo 5 septembre 2021 o wudi o ari o yetti jongma ko fay ko deftere o ni ke ni lui ni aucun membre du CNRD ni aucun membre du CNT ni les membres du gouvernement ne sera candidat à quoi que ce soit. O dit qu'il fera tout pour ne pas commettre les erreurs. Il dit en tant que soldat, nous tenons beaucoup à la parole donnée. Ko wi kadi o beyditi donc ko buri comme méthode ko wi comme plus personne ne doit mourir pour rien. Les Guinéens ne doivent plus mourir pour la politique parce que nous avons mis la politique en devant et oublié ce que nous sommes. Il dit qu'il va travailler avec tous les partenaires bi et multilatéraux aussi sur le respect des engagements vis-à-vis des organisations internationales. Le Guinéen respecte sa parole. J'espère que c'est ça qu'il a dit le 5 septembre 2021. Alors, Jono Senjeti Joni, deuxième étape, mo bifo kintinon parce que do Joni, comme faut que mi détaille non, il faut que maji andon ko honto, bifo kitino hande kadi andon no hande kadi mama di duya plama ko mo miji on do ni fendo do parce que wobe no inde mo d'ailleurs ay wala la Guinée, wobe no inde mo France, wobe no inde mo d'ailleurs min nari no pi yentere silam. Si mo fala ko Jakarta o yata. Yo c'est-à-dire min ko intérêt silam ko fino hettere leydi merindi e juri di bandi do. O yafoto no moƴƴa parce que ko mami bangina non de toɓɓere ɗo sondari nene makko hande no maapi hande mapande molanan parce que d'ailleurs fifoni ke mange on yi ɓe manifeste ke ɗo on yi hay journaliste on toma gestrice ko woli ko harana ko seki mer yerim sek sénégalais jo woli kon parce que on non d'ailleurs on yi hay tijja la puissance invité mo kadi kaɗerol makko kadi o wawe kadi de révélation jigol ko ɗo waɗi min grand tidiane ko waɗata kon sifaɗin pijon min no welalam parce que ono dahimbe be wona o sonnajo mo be woni ciukade o be hala fi makko do kanko gel américain juuta hundu ko mo be woni wadire dum man ay so wilti ka vidéo jam mi publie mi republie vidéo parce que fi on ko mi fala no ko wolde grand tidiane ay anginani do jamaaw souvent mi falte wolde on mi ya wowli de tawata vraiment ko ni tigi mi fala randi e wadu donc dum non ko big up makko si dum non fe ino beedi to non e tobbere de mi wowli ne fi mudum min nene makko kanko mamadi dum wado mapi parce que gila be wanno o référendum be wadi o sélection mabbe 28 décembre be nyammini mamadi be jonni mamadi nyamiteji vitamine ji fino jandira fino yaltitata ka face du monde eyi ko feƴƴini ko non hay serment makko moɗe non ko huuli wattugo sifa makko parce que serment 5 septembre ko non meilleur serment wono constitution 2010 on parce que ko foppo jooɗi no on waɗi on constitution 2010 ɓay ɗum noon feƴƴi hande noon ka fewdiɗen ɗo eyi noon ɓay ɓe fokkiti ɓe miijiki ɗo hande kadi ɓe janfoto jama o mi ara ɗo noon mi ɓangina noon mi ƴetta noon hande kadi fof mi hawtindira ko ɗum waɗi si min ndi fi mamadi dumbuya ko gayni ɗum aussi kay ko sama kala si ko be ben kadi ko mon ko wole kadi ko sama kala ma ko intérêt en ette kala no falero min mi haja kay dun ko woni to mi bangina nay o mi andina o mina wattane hila kala immi do hande kadi dari daditi yo watta hila parce que piège mo be on wati don be sans on sera be jetta to ko sungu be artira be jetta njan kanko be taye bay onawni o potto on to go sungaro don e nganda si ko bala samura e nganda ko amara kamara e nganda ko muktar kaba e nganda ko salf e nganda hay goto e mabbe arodo ala kulli hal goddo e mabbe do aray ko ne ba kadi donc hare ko mi mari ko betata don ko opposition menen ga yo ngandu meden peri meden dari meden daditi men jippinta kadi jippiro men go men darota ko men fota ko si allah wala no jabi hikkitoto e mamadi remplace o mamadi dumbuya on ko selludale jallo illa ko na dum darne activité ji lendim leydi meɗen ni crise ji ɗi no ɗuuɗi yimɓe ɓe no nangede yimɓe ɓe no warede yimɓe ɓe no sonjede yimɓe ɓe no sokkede prison ji ɗi hande no heewi mo kala sari ala ko si tawiɗa mari buuɗi haaju maɗa moƴƴa Conakry sa ala mbuuɗi miskinaɓe yimɓe ko miskinaɓe prépare ɗo noon albalaw jondi arde ɗin ka leydi meɗen par ce que on yihi ka ndiyan nano ɗo en décidé on o yi hande tempére o yi for c'est à dire daare ko ɗo waɗi janngugol moƴƴi so daari ka technologie ndiyan arayɗa nahi ka Conakry masibo waɗay ɗo no ɓuray waɗuɗo maneya on par ce que maneya kañum ko leydi ndi daɓɓitindi yani e hoore cuuɗi yimɓe ɓen lutti ka nder leydi toon on yaali yahi kanko tigiri mamadi o yaltali ka pale toon o yehi o yiwroyi ɗin fureji wonɗi ley toon o yaali waɗi sadaka fi majji ko bawure en immiye ɗon gila ɓe maynoɓe jerkore mamadi dippali jerkore ndaare ko feƴƴi kon toon alors que ko organisation mascarade maɓɓe o yawno toon o immaki waɗoye ɗum noon o toroyi yaafoye ɗum noon o ɗon miyande fi maɓɓe koko boni par ce que allah muñanto bonno ha ñande goro so immanike mo haray fi makko gasi ande noon koko feƴƴi ko woni arde ɗo ni donc prépare ɗe hunde wata par ce que kamɓe tigiri arnoye ɓe andi o wona légal ona légitime yimɓe ɓe yimɓe jama on choisi ɓen ɓe yimɓe ɓen jama on teddini ɓen ɓen hande no étranger ɓen ɗo hande ɓe raɗa ka leydi meɗen wata gasirde ni ko fokke jonnidire juuɗe men pour mettre un terme définitive à Mamadi Doumbouya hare l'armée Guinée ɗon andi d'ailleurs en yewtino fi ɗum no entre men enen tun ka privé hara mi ala natude détail ɗon merci beaucoup woɓɓe moɗon hay contact lam mi ala haalde indele moɗon e par ce que eɗen jettidiri aadiji il y a pas de problème mais continuez prenez votre responsable parce que
ko ono woni armée républicain on ette mi ala inde ɗo ko force spéciale mi ala inde ɗo ko gendarmerie mi ala inde ɗo ko aussi mi ala wolde ɗo hay hunde donc ono hiɗon andi donc hare kono prenez votre responsabilité pour mettre un terme définitif à Mamadi Doumbouya hara jama kono mi aroye ɗo noon mi ɓeyditanon fi alluwal éducation hop par ce que ko compagnie international anda ɗo kadi fi muɗum kadi ko tawata janneɓe ɓen ko Arabie Saoudi e wonɓe Turquie e wonɓe États-Unis e wonɓe Maroc ko spécialiste ɓe tun woni kadi e on compagnie ɗum donc haray prene ƴette ɓiɓɓe moɗon ɓe naadon e nde jande on faamayi ɓe janga o technologie ɓe naata e o armée ɓe naata e ɗi piiji fof si ɓe jangi ko alluwa éducation piiji ɗi fof wona e andi no hunde yahrata no ko noon nde janɗirta donc noon ɓe ɓeyditorta c'est ça so yi senerdi hannde yiɓe wadde ɗo yana immo yiɓe jooɗi ha joni e hoore jama o yiɓe wuude kala koɓe faala ko hollugol woni jama o ino foof jama no woni naïf sina ɗum hannde joni neeɓi ko gayndude e maɓɓe à très bientôt fode ya image